U večerašnjoj bujici na mreži pogledajte zašto sutra neće uzletjeti zrakoplovi Croatia Airlinesa. Gost bujice je Mario Iveković, predsjednik novog sindikata, i Tanja Mirić iz sindikata kabinskog osoblja. Da sad na nekoj od zrakoplovnih linija, recimo za Brisel, sretnete premijera Milanovića, iako on ide nekim drugim zrakoplovima, što biste mu rekli? Pa pitala bi ga za koga on smatra da je zaradio te novce, ako nismo mi konkretno, jer to je izjava koja mi je onako jako zaboljela na osobnoj razini. Croatia Airlines je po troškovima zaposlenika već odavno u Europskoj uniji, kad se gleda u razini, čak je ispod prosjeka Europske unije, kad se gleda znači samo taj segment. A ono što bi trebala riješiti vlada Zorana Milanovića, a nije riješila, to je upravo rad uprave. Mreža TV vam predstavlja bujicu Velimira Bujanca, provokativniju i uzbudljiviju nego ikada do sada.